namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel hey ka gaza ko hava peace. Yeah, of course namuntlha ta hi kha hi tisa a video clip ya Papa Rhulani, of course, na the new manager loko va ri karhi va rhunga Mapele the boss. Yeah, so before hi vekela that clip swi kahle hi kota ku twisisa ku mhaka leyi sukela kwini. Yeah, so as you can see Mapele ya nga yi sungula mhaka leyi, to be honest, la nga fika tsala this post la a fika tsala ku ka gaza. I can't think of anyone wa ku a nga tiyisela ku manager Papa Rhulani for weeks on end, of course. Ku ya hi ntiyiso ntirho wa philana a wu ri sharp ko va ku a hlangene na ndzingo ngo hi woxe diamond leyi ngwenya no hi leswi Mapele the boss a fika tsala swona. As you can see a ku ri side ra yena. I think vanhu vo tala va nga pfumelana na yena Mapele the boss, to be honest. However a yi changi kahle, Papa Rhulani xi kwate strong. So ya le video clip ya Papa Rhulani xi kha xi rhunga Mapele the boss, no ni nga tiku yi ta chaya kahle na. Mapele wena venge utlambi ni ri kumini papala ra wena ka Papa Rhulani. Wena Mapele u nge lungi na ndi wona ku byela swin'wana Mapele, mi chaya tingoma mina ni tile hi single track ni ba misava hinkwayo ni nge nyika wena. Lexi nga ta ku byela xona Mapele, wena wa gay, wena va ku a yini Mapele hi tikandhume ya wena. Ende na mhani wa Mapele luwa a nga swi tivi no i wa ka mani. I ya vutisa mhani wa wena kahle va ku byele Mapele ku mhani wa wena loko va famba va feva papa wena a va ri va ka mani. Wena Mapele wa swi vone kwihi wa ka Chauka ende va ka Chauka va huma Mozambique. Hi leswo mathala N'wi byeli manager. ya loko a ku a ku na munhu a nga ta manager Papa Rhulani ni tiko i vula yini ni wa ta n'wi manager wena i wini wa ri kona gengwini mani a wu ri kona gengwini nkarhi walowo. Tshika vanhu va zama leswi va zamaka swona u huma ka vanhu endla swa wena. Hi leswi Mapele lexi ni nga ta ku byela yima ku fostela mizi ku tsandzile ndo tshika vanhu va swo va nghena xigazeli, tshika vanhu va xigaza va nghena gazeli. We Mapele we va ku a yina wena a ni ku twa hemba beli va heka a ni ku twa hemba va ku a yina wena. Hey, as of head swi vurile swi nga vuriwa. So since this beef mina nga vula ka Mapele the boss hi ku vhele video yi nga sungula swilo leswiwani a yi vuyi video. I think that's the best, to be honest. A yi vuyi video ti hlamulana hi video because a na yi sungule hi post or yi tlhe yi posta once. Beef leswi yi tirhisaka xiswona once yi sungula beef yi fike swi tiva va ta tlhela va ku tlherisela. So a yi sukele leswo tirhisa ti-threads yi ta straight na yona hi video. I think swi nga saseka swinene sweswo. Loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.